Riboti iria irekereirio ni ruhonge rwa guthuthuria wiki na guku bururi-ini NCRC egie ciiko cia andu kunyitwo migwate yonanitie ciiko ici ni ugwati munene kuri ugitiri bururi-ini. Kuringana na riboti ino, aria mari ugwati-ini wa kunyitwo migwate muno ni ciana iria iri thi wa miaka 18, atumia, andu kuma micii ya itonga, onjoria, maafitha a thirikari na agendi. Children are the largest number of victims of kidnapping in this country, as you will see in the report. Reason? Most of our public schools, both private and secondary schools, are day schools. Ciiko ici cia kunyitwo migwate iratuika cirekeka na njira nene mwena wa gatagati ga bururi na muno icigo cia Murang'a, Nyeri na Kirinyaga. Mundu no anyitwo migwate na njira ya kuhuthirirwo hinya, kuhenererio, kurumirirwo, kuheo ndawa ukerigwo, kunyitwo uri ngari-ini, kuhitukira muruti waku wa wera ona kana andu amwe gwitua na kwihitha wene. The main perpetrators of kidnapping were singled out as Kenyan males between the ages of 18 and 35 years and who were generally not economically stable. Ciiko ici iratuika itabanagio na gicunji kinene ni andu mutoyaine, arata na andu a family, ikundi cia wiki nae, andu muri na thiriti ya wendo na andu a nyumba. Uthuthuria uyu utafanitio ihinda-ini ria mwaka umwe kaunti-ini 20 guku andu 1326 makinyita itemi. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.